naragsak ngal daw kada tayo amin. Welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Manipud man kanikabsat beya sa napud na nagan, tintay drama itangam sakbay na. Shout out kani Lilibeth Contillo, Mayan Lorcha dita Sampaloc, Manila, kani Linda Tavas. Kastiman tikunani kabsat beya. Dear Manang Bianang, nangato terapaap ni nanang kukanyak. Tay di na ginrola kiti kolehiyo kina maestra ko matikayat ko ngamsan na kayat. Takayat na agbalinak nga engineer. Nagtungpalak latan iti kayat ti inak, tapno sana makaungat kanyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay. Nay, unay meten na itasin naay mo sa around. Mangagsapay naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot ti panawan. Saan nga umdas na ta electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagando apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok dito unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Katsigod mo itanangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpupunutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas lastugan edi. Linastugan na sasawam mait. Punamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Tati amukat nakajak patakon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait ti awag da kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan kapay. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam, idi nasikugan nakon. Anya pa iti maramidak ngay. Agtala ka ditan saron. Amok manen titurungan na ito asaritaan. Mapan manen iti asawa ni Alma agayem mo, amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mait. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iti pag-adalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Apay, naggapuam. Nagpalingki kan samat, Naggapuak man ijay ili, Mare. Napan ko inalatay paw iti asawak. Umadani man nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pag-adalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Ta isumat di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-is-iskwelaan na. Ay uwan, Mari. Han nga bali, taagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing, no ipasnak da tag-eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runak at medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, Mare. Kayat nakano tagisuro. Ngamjak kayat. Tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apag-adalan iti nalatak apag-adalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Adagayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, Mare. Panawan ka pa'y, Mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nila kay ko. Panawan kan, Mare. Ay, una yun day dya nga, Mare Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab alimatan. Apalam manen ako nak bakit? Han ko nga apalan, ti kas dya nga tao. Kunam lamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan ije bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alangarod ta, ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kamin tulat tangarudan, tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito Isunti mang ala. Nagpudo ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka tapambarmon ay Nagado apayong kan payabyab dita.
Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga na banugak tani. Nagwatiwat to mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanom ijay silid mo, tapno makainanaka na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisinak. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag na ditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga ro, anak ko. Kunaklano di ka makaawid ita, Bea. Pasensya ka ni Rico. Ado nga minti na si Kaso kiji Pag-adalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga eh? Marigrigatan ak nga rodan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atag ka no ti panagadal ko. Oresyak nga rod. Ninanang tumat nga minti ng pili ti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaag. Oray siya, Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da kabiro ka ni Jibalayo? Saan? Ta nagpakadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kung nanitatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball? Awam mat awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglingling at. Talaga akas to tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amom ni Biang anak ni Alma nga gayam ko. Jamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am-am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-likan pa lang ti makiam-am mo kadagiti baba eh. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo nanang. Imbag ta nakasangpot kan, Bea, anak ko. Ala, ingkagpalusan tamangantan. Nanganak kon itirwar nanang. Nabsuga kon. Aywan, anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayom iti dayjaywan. Amangan no armon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga minti pinili yu akursok. Mano atawan pa'y ti urayan. Ay na, saan ama pupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ama kinubnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-iskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Istimarek pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-iskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhenyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin? Tagibas itan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine at alalan dyan anak na. Kung namatlan asin umatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dyan anak na. Baka makiasawa nga dagos. Kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mo. Amo mayat tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dyan anak ta. Is strict to act. Tapno hampay lang nga makigalgarplen. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabekkel mo't jay anak mukin ka. Ay haan. Para matlang kanya na tararamedak. Nanakonching. Gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon, balasang ko. Sabon man nga para laba. Dato iti bayad ko nanakonching. Gumatangak man mo't nanakonching. Mabit lang, Alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak bi ito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, nana. Ato iti sangaribo. Ikisayo di tanti bayad tigat-gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam iso pa'y ataktak namot day tagbilang iti barbarya.
Kasanon ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan, nana. Muto nga rodan data barbarya ta ilibre na kano ni Mari Alma. Malangarod Taysa nga ribula ang ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matitikas di nga gatad ta siyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantanabutob mo dita saron. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na. Sana makumpleto ti aldaw mo na awan maibagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat. Ipakita na launay nga adaan iso nakat siyakat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out tanto matlang. Adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat magatangan. Awan na. Umayak laeng ko mamakiin ni istorya. Aywan, siguro chismisan nakday jay asyaron anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan kabalasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laeng iti kasasaad. Ngamit kitain nyo mata. At damot basit makunkunakon iti biag, ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso pag-adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kina-medisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapagabrodak to. Alakot, sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo, Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak dayjay talalaki. Kaadwan ngamin abulakbol kat lalaki. Bea, hapay nga da ka ti boarding house ko. Jakon kayat ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kat aglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa'y ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak. Ano sa kun Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Sika nga rin di makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngam no siyak, talaga ajakon kaya't ag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan ng adi ka nagawawid, anak ko. Nanang, Amok, amakumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagam laang numano ti kasapulam. uwan nanang. Ay nanak ko, siya kunti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko doktora. Alang arudan nanang, adupay ngamin dinaskan nga ramidag. Jak pa'y la makaawid Nanak ko, agan-anad ka dita ha? Bye! Nagulbud ka manan kaninanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang tityan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo mabalin na yawid ka? Ano saan tapay lang at ikastoy? Saan na balay? Tawan mo't makaamam mo kadata dito yung nagabangan ta. Madanagan nak, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ores siyak Ano sampay lang ti agmay-may sa dito boarding house no kas diyang agawid ak.
Masapol mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamang agbalaw da nanang na mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudnot niya amin kadananang ko. Anya, sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ura yan makaamoditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ada na si kugak. Anya, nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpay suti bagbagak nanang. Ada na si kugak. Anya, no kasta. Inlimad mo, tekadat no biyam. Iso? Bakit? Agparbag ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipakpakita kanyak data nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpus kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumana nang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito'y tersi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka nun nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat makaturpus pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pag-adalan da. Amumatan, napasnek nga agiskwela je anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, tanakasikog met gaya man. Ay unay matan Mari Alma. Kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Naamwa kamin nga ichistis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan nakunay. Iso akayat nak ngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengem nga minin di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaila na pag-adalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rudbus-busin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi ko gayam ti anak yo. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, dinak ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asinudata nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklat tanda dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang? Agturpos ka nga uray na kasiko ka, Oo, nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kang tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan do sigug ko. Saanan mailiman? Iso na laang tamadandanagan tunggal malagip ko ni nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanag, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimot ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag-anada, tanagturpos met gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak met. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak met na. Bea, apaya masikog ka? Pakawanan dak kumananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga'y anak ko! Naimbagpay kada kayo, nana. Naklundak adagos. Ngam ni nanang, kasta unay apong tut na kanya. Uray to pa'y siya kat kagura na.
Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam. Agiskwela ka manan niya ta siyak ti makaamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko iti abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigud a kursok nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kapkap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Reko iti panagiskwela na. Amok nga narigatan ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso idi. Wen ka nga rod nanang idi kwan kinayat na latamot. Tadi na kayo kanu kayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Aging ga ka diita. Kat nasakit pa'y latin mo kinibaya. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos dayjay. Di kay mapukawan itinamnama. Marisyaron, pakawanan na kumaa. Kastamot kan kabeya anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog ah. Naan-anayan ti kinaragsak ko ita nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nang runakan ka, Marisyaron, nagbalinak apalangwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mata ginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maaabalayan. Kunaknog na nayo naguraan nak ti inak ngam saan matgayam. Dagiti anak ko tinagbali na pasis ko, tapno mapakawan nak dagiti dadakkel ko. Naragsak nga ro ti panagdan naming agasawa kat naparaburan kami iti 5 nga anak. Nagkapiamatan dagiti inami kaniriko kat pasarayag tinulong dapayan ang mga wawir kadagiti apu ko da kada kami. Alakastan, tigayim mo, beya. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti Tonggal Maysa.